umpat jotoran di dekula amada rinding. Oh, ayat Saus. Udah kira apa dulu? Betul lah nih. Ni datang ni lagi. Betul rin ako ah. Wala na ni tuwa tumay na pala wala tahu eh. Ba't ah? Inang sengak kinang tungkunan pangaluan mak inang lain kinang isukat pangaladuan pangkikiran Ruti lagi Inang paluluan lante tangana tondoko Kunan nang pula barat Lante maamiku ditarik Inang sengak ia taruh pulawan lante tongkonan Inang lain yang ini kandau rena di isukat pangaladuan Pagkama ni medyo nito no? Ni masalaw no? Ako na yan katil ka na yan dito maparkin na malilin tutup nyo ninapit ko dito lang ini pumik kalay tulit to na bakal kita tulit to bakal bantu itu lang ko na nangapas sa pira diok pira na rimba na ko lalo sa hati mayami mapas sa nasan ko susito dia orang komite apa? Lo nadik na tongkonan pasiruan niya garagata inde isu apa kaladuan pataruy lo po pataruy reke pataruy ya mo tak pataruy awas santai. Iyo, ya tukang minta naman na mulit to, medyo keluar kasi kalau una lain raku di barra ni makmuk tama. Iyo, makmuk ki. Iya tu barra kini bawai laku manomi. Di bawah laku manuan na pasita ko barra di badua. Betul na to ko di tiba ulah panang nanti tokonan. Iyo. Langsung ko mitaro na urago te guna panang ide di magbuang tama na pagkudan le na pasaki ko tuang sulang asaw pwede mo de patungo na matulutod iyo dan jijir mo dia may iyo taro ko magbuang ko yung tama yan le magbuang ko mitaman tete tama daw na yan to pagbuang ni niraku suli lang may barra yan lang niraku susito sabang alay ko paalalan ako to pagbuang niya udah patun na dito balik ako man namin ito baraya di pasisoli barra niyo banwa yo balik ako man namin ito baraya di pasita ko barra ni Dio pertama kapipe mama akak yo susun direk susun ni apa may tulungan no pertama aman mantap semoga cuaca tidak hujan. Iya, mana sepotong manipung sa teman dondok. Iti ya. Balik lagi. Iya. Iya, putar ini tuan. Putar ini. Mau. Awas lenton awas. Sekon raku te barra ni, baila ko manami. Batami ka pipe dia pasal barra ni. Susun itu dia baik, patu mo Jonas ang baik. Na melorati. Awas.
Letter lo nih, awas. Oh, wow. Awas, awas. Awas, 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 dekat, awas. Nak dirapi lah baju baru. Yo, sepak buang, baru kok sepak buang. Ni ragu tak berapa dah kan? Awas, awas, balik lah, eh? Awas, balik. Itu dah banyak. Awas, awas. Lagi betul dia. Lagi betul dia. Anak susi ke semua dia lah. Yo. Saya kami mampu, saya kami nalai ragu te barat. Guna padang nate temponan deh. Yo, kita udah menjelaskan toh. Tarik. Yo, yo, yo. Masih ruku-ruku lah, masih ruku-ruku. Awas sih, betul lembai. Awas, betul lembai. Awas, betul lembai. Mau, taruh kita baca laptop nih. Taruh ya. Iyo, ito po may rasa ng pagkunan. Sekor ragu te mara inde mi goilang ko manomi. Mi pasita pa mara yo manomi. Bisa ka to ko mo mi goy mo mudura ko nang ate pagkunan. Mi makuha, udah mo niya susunod ko mi ragu ng isule sa mga goy ko na muduro niya ako to. Yo, kelas satu kamu kami itu kemana dong? Tapi ada ko rondo kunci motor bisa kami nalai deh. Yo, kita kami rondo kunci motor bisa kami nalai deh. Iya, taruh jangan diletak. Taruh ini. Oh iya. Yang tahu tuh direktur jong mai. Lara pakai satu ko patutur nete ikan lalu nate banua. Ladi masih tu te letuan. Lagu kamu pak terdapat si dulu kami ni satu lalu rugi. Dua piring, yang mau piring. Iya lagu tondoko keluarga saja itu nak surah anak ruki kami lama Allah tingkat aluk banua. Iya taruh kami main ni makbuah, taruh kami makbuah. Dan Boyos kalau disuruh tu ketua bisa na
teh bayi nak nanti kakak berdua. Iya, lagi bisa Bantalan pagi letak nih, kita nih. Oh iya bos, aku tidak bisa play. Eh 1751, oto ka, kami tapalele. 1751. Ni palele, sa ako lang tayo tulong kita ya. Awas kami, ito, awas kami. Yo. Palutak na dito, ditulan no. Ditulan no. Yo, ditulan. Oh. Utang na. Susunod apa? Lagu aku di mahkota untuk lentok ni sama aku betul teh ni. Iya lagu aku ni. Lagu betul teh ni. Ni mengaruh itu untuk si surat tilang dah. Oh yang dia mengaruh kisah kemakmur dengan mengaruh penala. Iya, makmur kita mengaruh itu. Oh iya, bisa membantu anak-anak tuh oh iya. Lah di patut teh baik. Lalu keluarga tabe le. Nak mo nak kamu lo sa untuk nak ko sa nelayan di nasa di wilayah Lomay. Yo, nak mo nak kamu lo sa mga nelayan ko dia patulong ka Lomay. Susito. Alam mo kami yang ikas sulanasang. Ano ko mo kami lalu mo kita kita tama kali patarin na mo kami. Lah di pataru te itu na teka na kami malara. Kami untuk tadi mau disebutkan tahun lamanya. Mantap. Siapa mana lo? Aku bilang lo belajar kok sama lima tuh kita kalau sama. Satu tahun. Ini 1 tahun dikasih makan, kita bisa bohong. Ini Mak Dika pong
Isa, Pong Isa. Kembali ke Pong Isa. Satu lihat bola itu Pak. Yang tukang untuk shooting Nunoy. Ya tebain na keluarga balok Rocky. Baik na keluarga balok Rocky. Yang mau bayi lanjut itu kan teh. Itu kan dua. Itu lebar. Mampirang ikut tukang bikin mata. Baik na keluarga balok asola Rocky. Baik John itu kan dua. Yang penting kalau lunak atau minat kok. Rugi itu. Ia tebai na keluarga karena baik na keluarga karena yang lalu tu pasca kagak yo lalu tu pasca kagak tu itu lalu lalu orang pasca kagak tu baik para duluan mangka betul baik pakar mangka mo baik tukang maka tukang roto. Yang terbaik baik nak kalah. Wih, kira-kira. Oh iya, baik puyuh. Lalu kate-kate dong. Lo kate-kate dong. Ya tebai na kemana? Bapak kari ini lanjut ke pelayan. Gimana lo? Ya tebai na Maika pengisaan lalu subuh. Baiklah subuh. Yate, baik na keluar kabete. Lala toposi. Baik na toposi. Ya to bay Pak hubungan. Oh, maka mo na pa dia turun dua. Masya Allah itu namanya dituduh to bay Pak hubungan leh. Sang turun dua mo pangalukaman mo to. Ya to bay banua nila. Ya to uluna lalu sudah lang banua to, sudah lang toko na to di sa mga ulway. Yang mga natulog kalebo keluarga na ko to di sa mga misi banua. Tay nama ni bitiak. Di tolong kalebo di malam-malam rin na di tolong kalebo. Lamikan dia dapat mabong ito, di sa mga misi banua. Turun na. To bay banua. Tadi tak bisa masuk to bay banua, ulu bay banua. Dari susi to batu borong na to bayi. Iya to pira to gula-gula sama nenek tera na di kurma o nanti di patu to baik to sama sisa pulodor itu pangalukang banua. Maulah nasangnya. Dia maulah nasangnya. Suka itu betul. Dia suka itu. Iyo, ya to lesok kayo ko magkamopira
Ko yan nanti pandagan to pagan na inde teh. Yo banda paraton to kutan dito kay dato sa bakang tutukang nakita ko tadi kutan dito to yan lusukay teh pakabot teh pala. Yo oh yan teh dato. Keluar galing pa marong pauna ko ikamongo. Yo lusukay to. Jadi yato may magkadi dulu nina nito torente ka nalang nasa to puraka. Yo nalulangan puraka na paulay patodokan nalalananak na dokia to. Jadi to dokia lebih palis pala ito. Jadi lalulangan nasa to puraka penting bayan to. Jadi di samuni lusuran di dalam ini tumi ku pataruh teh sapa ate dokona. Ya kekini ku ada situ kinaloni oh teh nama tu bapak kari fimak midolo. Yo. Oke, keluarga Lagi Julius. datang dulu kayak tuan mina. Matande. Yo lagi datang. Lanto di semua kan dipasangkan lama tete tidak diamati. Lama tete pekan di todolota. Susito. Dari ya teh ketik main alunangan to puraka karua kira sebab pak todolan pak tarapakan bayi banyak nabi penghubungan maka betul jangan cuma penghubungan Dari keluarga Tasik. Tasik. Hutan Diku Barambang. Ya, Barambang. Serta dia. Mantap. Iya, mapoto ko ko satu ko pataruh tejo na charle. Mapoto ko kami satu. Iya, mapoto ko. Iya, kepala suku di mana? Iya, mapoto ko dulu. Mapoto ko kami kesempatan. Kamera 1, 2, 3 sekali lagi 1, 2. Iya, nasib baik tu baik na tempat tiga keluarga masih terpadukan dan ikutan nih umpat dan nama itu di nato cuma tadi satu di tempat lawan ada. Kamu rancang ha? Kamu ke bawah deh. Ya. Pandang nih, pandang. Nanti kasih masuk grup ya. Nanti pertama grup. Ya. Ya, oke. Domi mi. Lah mulai gitu ya. 1, 2. Iya bisa mau kita di tolong kembali ke kita nak kinalon ya bisa kinalon itu gimana maka pa ibadah dapat to gimana. Oke, aman to. Ya mana dia itu bayi na sampai todokan. Di nasa ngete opolo bana di to sampai doki. Kayak nak di bisa panjo salianan. Kayak lu kata to ko panjo salianan. Lenasannya teh sabay sama ki amang rara. Tangi to coklat di rara. Iyo patatiro bang mi to inan maka di pepatuan ko misolan asang leh. Iyo patatiro bang mi. Tiro duka bang mi to alang-alang di sama para julu kok kamu masih pakilala soto saya di tulangan no. Iya mi beres mo laku pataruh tejo na cara ke beres mo kami tumak foto-foto. Iyo ke beres mi. Iyo. Iya, nama kau pacaran ni pataruh iya. Sabah setengah 10 mo. Setengah 10 mo, nama domik ni kita ma ibadah dah kotek pamatulo bay min adi adi ma ibadah. Oh sigang buto. Yo jadi mintu ke yan adi mo ibadah dah kotek mo kompor bisa mo nile. Yo, kotek mo kompor bisa mo ni ke ibadah bikido.
Iyo yang jadi putong itu mali lasero nang di beberapa pada ide sekolah ragu ini mau utama. Iyo dan orang itu tak buat ini alas sulit sama lagi penularan kamu ini itu. Bisa kamu kade-kadean dan itu ke membuat punya sulit apa? Yaitu beberapa pada kebarangan dibayar tuh nyala, dibayar ekonomi di kasih tak itu akan ekonomi. Oh bisa kamu tahu kamu ikan di menungguran atau padang untuk Yesus itu. Minta kosan buat gue nama toko dan nanti desa bawa buang. Saya kau nanti barang. Ni petami kantong ini beda ekonomi. Iya ni tunggu nak apa ni? Keluarga Kana. Kalah. Iya dia bisa dia sangat jadi tukang pondok. Suwe kurang. Dia sangat ini jadi tukang pondok ya. Halo guys. Keluarga dokman penerat pondok nanti sebab itu keluarga dia kamu tuh sampai pepeng saya komisi dapat. Iyo dak nanti bendemang dikait deh. Dokman ini lah. Iyo dokman saya kamu tuh sampai pepeng dah saya komisi tiru deh. Jadi silakan ke kamu tuh si sampai pepeng. Keluarga Mama Nona. Oh iya, tak lupa ya. Mendungnya loh. Mendungnya. Dia bisa menitulung kita turun di dalam tuan. Yang kami di baris situ di dalam ini, kita nak betul. Mana dia? Oh itu beda sama pendudukan. Malam ada kita. Iya, taruh komisen mak buang. Taruh komisional itu pura padang di cia jo muka ali datang konan ya pada omi ali tu pak buang kami sule ya leh lama lalan ada dah koto na boleh datang konan tu yang tu na papatu lalata ia tu biraan atau tidak nasiap mula nangkarat awas bisa mengkomi kita nalani nanti dengan mangka di pembetuan komisioner nasab ia bisa mengkomi nalainya
Iya, ya tuh baik nula tekan nalukin aku bisa mengi pelangat tetap kurang jadi kita ya kita coba. Oke guys, ada kepengarang guys. Ada. Oke baik. Nanti kita selesaikan. Oke, baik. Weh, luar biasa guys. Luar biasa. Mantap. Weh. Mantap berkasihan nah. Bagaimana garamnya aman? Aman. Oke. Kurang masako, Bos. Ya kurang masako. Nah mantap. Oke Mbi. Woi, tamu ke TV nih. Iya, bentar. Oh, intinya. Sama ko TV din nih. Weh. Masuk anak weh. Di Rusia gitu, makanya aku pemilih sama nenek dulu di Rusia gitu. Dan di sana nenek nasional sholat tadi tuh, oh iya tuh. Jadi kasih waktu pertama. Nah, kita ngopi-ngopi dulu di sana guys. Halo guys, weh, cantik sudah. Ini, tapi saya ngebecek sekali guys. Beda bisa dulu guys. Terus aja, Bos. Oke, terima kasih guys. Mantap. Wah, marasa boleh tuh kopi itu rembon nih. Ambing. Halo. Oh, bây giờ tại đến là sáng mà xui lẹ. Halo guys. Halo guys. Kopi kayo. Mantap. Wah, guys na sami kita. Woi. Iya, mantap film maka ya sebulan di pertama terima dari masih ini ya sangat Hindi tiri to bitalan. Ito tuta pas ini. Ba na lang? Ito lang karung dito. Oh, nada ko malato na ba? Hindi kami de sola doon. Woi, rampo tuh retuan. Ya si Google. Oke. iya angka satu banyak di kami itu angka alat kami menentu nih Becek sekali guys. Ya, ada letuan baru datang.
Iyo ya kisikit na lagura pada mga rako iya di buang ki iya. Iyo, bola ni sodan ni tama kila mga rako bang roko. Iyo. Oh ya tu pak buang dah. Oh ya ni rako ilang maya oh kanden na nenek bila mi halai. Iyo, kanden na nenek bila mi halai. Iya, dek kok kapai tete misal. Dek dah kok nale tu pak buang ni lamai. Kau kira lemang ni kamu nenek ni. Artinya kau tek kemati nenek ni. Apalagi ke kau tabi eta rapak lembang pasolang asa atau atin koli-koli narak panggamai ri. Kau lang apa lang usampai tetokon ang usapan ite isu apa kalambuan. Rumahnya nenek. Rumahnya nenek. Oke. Apa kebuahan na tuara apa alang ang buang di matua lemak palinan parike to tumang pararatang. La tuara apa alang do nenek anak nasabta lemak palinan parike peroleh tidak paliwan. La tuara apa alang lagu nenek bagi pamula umendan di iya tetokonan lama palidan pak lagu todolo di kota bunga kuraro kita isu apa kaladuan. La tuara apa arike nasa lukalua lama palidan pak arike kabutuan nakalim buang boba. La tuara apa asal polok nawai lama palidan pak sakti sauti paritikina. La tuara apa tama kabutuan kula lama palidan pak tama kadelekan nalo. La tuara apa rokok panang di kalambunan kula alamak palidan pak rokok katapuran nalo. La tuara apa nanti ampun na lembang lama palidan pak alako ampun na tema ali pudi tarik. Ondong lako nenek to di pota bunga maka lima na to dolo di pamulan na domai tetongkonan maka lima na la tuara na lako taruh kebulawan na tetongkonan lama palidan na lako mimi ikan daurin na inde isu apa kalanduan. Belana laku sapa pati tongkonan laku sapa pai dia isu ngapa kalanduan. Apa tangku pemakasa ia mani mak bala golong tangku pebintin ia mani mak aku lambu pina. Lalu sapa ite tongkonan tangku pasi bayi mani tang bayun na tangku pasi dore mani tang dodo na tangku patakin ni mani tang takin na. Angku tangku pemakasa ni adu kaya ma arin di isu mak batang kale. Apalah tuara nak lang buang di matu alamak palinan na riketo tumam pararata. Dikuat na buang muradau tangan alangi. Anna tau kawan murada uli sunna batara tua lantoson nak liku lambe la serokan nak bombang ti kalulun anna burak nak lindo masakian nak pipiki nak tanda maredeng ku bedan lante pangrante bulawana inde tongkonan inde bokne kutunan nang palante pangrampak bulawana inde isu ngampak kalanduan inde tongkonan indong dewata inde lilikna buwa asarong tu di rundunan bulu ada lante mak allo totemo di tetangan nia alukuna lante kula atau marasan. Apa kukuha tabi elako to si taranak kaluk masero pindan siman lako to si sala dan sangka mabase bulan tabi elako to di posarong kalua atau di pota adung palelean ondok pole kukuha tabi elako to ruan nada alam telepongan tondoko maka lima ana siman lako to toroi tongkonan layung to nisung-isung apa kalanduan pakapagan na tabi elako to ruan kupuabe maka lima ana lako to ruan kupoindo laku kasal lebarin ni laku kalando kaon di isi tangga silolok lalambak la kayu anak tu limbong lante pangur rande-randean lante mak allo to temo tu tasiki lante kape malaran lante kula to marasan kugu alok pangampak sang luang rinding kilang ampak sang paniguan ku benan palante pangrante bulawan nate tongkonan kutunan na palante pangrampak bulawan na inde isu ngampak kalanduan lang ampak lau rundunan buloy inde kabedanan na inde tongkonan katunan nangan na inde lando tolongan lante ma allo to temo iyo to kumuha iyo to allo nangina to kula apura di pokok ton na limbong diong malaran nampak inde tarung bulawan na inde tongkonan ton na tumampa batakan diong rantian tuyu inde mimi ikan daure na inde isu ngampak kalanduan ungkombo mengisai nang nalakada turu kumuha la di pabenda pola iya tongkonan la di patunan nang inde isu ngampak kalanduan. Apa kumopong tengko si turu mintu mati tanda tikuna inde tongkonan kumua laulan dolalan dia duka iya pande pali ulatunan nangya lakoto manara anna lau tama pangalak taman te dalam murra manapa
laut tiro kayu manoka di leleng kayu ling diwasai apa sule duka ia akan nato maaraputalang tungapa batakan ia pande palio limpong diong balaran nampak tolo nang ina atas sige diong rantian tuyo unalan ia kada turu umpong dia ini saina niong lilangan puang di matua asabaya reketo kumang rarata nala kada turu na kombong ni saina kumua iya tu pangalan inang panggaragan na iya puang iya tu kayu inang patampan na iya tu tumang pararata iya mo to na niong lilangan puang mitang baring keto tumang pararata kumua lau leletan luka yung kayu lau sapang kan luka iya inde kayu tolo nang ina analaw tamang pangalan katutong iya kulo manapa ulinde iya pangalan Kaputra di mana itu di kayu Rembon. uro na tiro di kuana kono kamarusan dia ko maaraputala kayu nang kaana tiro kayu maalite mukungan di kuana maalite mukungan dia ko maaraputala kayu sendana duka iya na tiro kayu maararatau kayu maakuli iba itora kayu buangin na tiro di kuwa inang senga kenang lolo na buangin inang lain kenang tarongko na hasi dia ko maaraputala iyo kayu mumoray mo dilelek turu ini sampai uase tiba waktu mamatang sok kata maka dilelekan diongkong lo na sukai na piniki nuka iya pade na permisi iya bolong age pason ko pampalan age buntu pulisak na aku nakul nalaw dalam may analambas sang balikai nongli sak tondok na utabay sa kabanuan na kusang aguntu menolong anaton bawa kayu lasay dete tondok kana tutunin dete pangleon naong lihat to maaraputalang untabay duka iya to manarang to pande paliw at nalimpo mo diyong balaran pa anatasi ki diyong rantian tuyo to mula apura di boko ulimpo mi pole diyong balaran pa tema ito maaraputalang makalima na tarong pulawan na hindi tongkonan lolosuman ingkang daurena hindi isuman pa kalanduan diyong balaran pa tolo nangina to mula apura di boko balabatun na pole iya dan rara tunan ng pembula barang lentong bulawan na disurukan niya rong bayang na hindi tongkonan patongkon na suke bulan manangana bendang bulawan di pasi bayu sile na di pasi dodo sang kalamaan na paatedong kumua anna petindo iya rende ng tedong anna pangimpi pole iya karamau maasok ko pemali teto maaraputan lang lakotarong bulawan na hindi tongkonan mimikan daw rin na hindi isunga pa kalanduan bendan rara apole iya rinting na iya mo bayu sile na umpo dodo sang kalama na paadoti langi lindo parana di pasi bayu sile na di pasi dodo sang kalama na lindo na bulan barrena alo na naibendan pole elondong mabusa baba na malia rombe na borong tampak kanukun na kumua anna melondong pole iya tarung pulawan na tetongkonan anna membuane pole mimi ikan daurena iya te isungang pa kalanduan kasona bendan raraah senggol papa ilong tedong nila upik kidengan na ula amaluya teporina tokesat dokeraraana tindak sarira yalongana yang kila pamiringan na loto maboko puhunganan anna bendan pole inde tongkonan tunana pole inde isungang pa kalanduan do di pasunduk mo lang alolong na timaan lo to temo di tetangan mo bisa hanga lante kula to marasan anak gumombong teko siturung itu matitan na tikuna inde tarung pulawan na dia tongkonan mimikan daurena inde isungan pa kalanduan ko situnan mali ini pole iya te tarung pulawan na tongkonan siru yang kamoro ini mimikan daurena inde isungan pa kalanduan anna limpo mo diong balaran nampak anna tasik diong rantian tuyun nola niya kada turu umpomong niya isaina dia lagi koda turu di tetangan niya di sarang kumua la di pasundun na alolomna la di pauku reke penda unanda ide isung apa kalanduan kumua la di pasi indo na la di pasi ambe na la di buai ia menalam di tema amlo to temo na dede niya te kula to marasan anna bendang pole ia senda na bonga bayu siele na di pasi anda ate no maulalu karamo ma songko pemani di pasi indo ia tananan dua na bendang pole ia purangka bayu siele na dodo sangkalama na alung dua tunan na pole ia inde tangaran layu kumua na bendang paluluan ia teto maaraputan lang tarung bulawan na inde tongkonan kadunan na anda inde isungan pa kelanduan pure sumangana kabendanan na inde tongkonan
sumanga di poleang paraya lante kulla atau marasan ia mosit netunan mali lako to ma'rabutalla meru yang kamur lako tarung bulawan na inde tongkonan mimi ikan daurena inde isungan pak kalanduan anna limpong lante pangarante bulawan inde tondong pangaluan mak pangeteran tidak kok ia mau disanga pangeteran tidak jadi buat ite ditongkonan susi temai kure sumanga anak tarung bulawan na te tongkonan sampa atau ning parayana mimi ikan daurena inde isungan pak kalanduan kure sumanga anak inde alam di sura ama sampa atau ning parayana inde landa sitonga-tonga lantema allo totemo nane unisung paraya teme toruan di puambe makalima teme toruan di puam indo kure sumangana kabedananda sendana bonga sampa atau ning parayana kabedananda tangaran layu kure sumangana kabedananda inde puraka kure sumangana agena tomanimpong lantema allo totemo sampa atau ning parayana inde toma dondo kure sumangana kabedananda inde lantang lantema allo totemo nanayong isong toma araputanga mengkarapa tarung pulawan na tetongkonan mimi ikan daurena inde isungang pak kalanduan tuntan na pasiki kape malaran lantema allo totemo umpamanasa pangurande randean lante kulla atau malasa ure sumanga na langan puang di matua sampa atau ning parayan na rekketo tumang pararata apa makamban ni manita apa kukure sumanga lagu poleang paraya apa ide nak mangamu komba matanda dinaran to kumwa di komo nak tang manglong pating digaraga nak tang sanlena pure sumangana dedekang palungan sampa to ning parayang na rende nak tedo pure sumangana manuk sampe menduya sampa to ning parayang na pekode tang namasia pure sumangana burana padat sampa to ning parayang na lumpa na panaungan tu ditanda tasiki molang tema allo to temo di tetangamo lante kulla to marasa kukuat tak laku pasi bayu manitang bayuna tak ku pasi dode manitang donona tak ku patakinni manitang takinna apa sampa atau lo kehidupan aku lambi kaladeni keden dia manitang kulambi te sampa na te tongkonan tak ku dete sampa na te isung apa kaladuan wana ipakaray na nai aku boleh minna aku otot ni kaluku ku tuara alang aku ang ni matua kuma amali dan reketo tumang pararata di kota puang ora daw tangana langi anna to kawana ora daw isuna batara tua lantos sona di kulambe law seroka na bombang ti kalulung anna burak na lindo masakya na pipiki na tanda marendeng aku tontong siria kamarampasan ami siria ora kamarampasan akan mitarung pulawan na tetongkonan mimi kandaurena ide isung apa kalanduan anna to roparia ora rende nang tedong dia ulisung palami anna ulisung patarana kamora dedekan palungan tedongko makianakan baitora diong talu tuku tarunomi anda toro paria orang kanu kudiaru anda nisung patarana kamora pekode tanda masia anda toro paria moraya burana padang anda nisung patarana kamora lumpa na pak panaungan anda toro paria moraya lolo tau anda nisung patarana kamora lolo batuan anda toro paria mora lolo tananan dio tondon tomatami milama mendal sugi mireke mentak diana orang-orang atau simpo atau tang dia susi to na nenek mi teton naturan todoloni kure sumangana langan kuang di matua sampa atau di parayan tarik keto tumang pararata kure sumangana laku to marabu dalam sampa atau di parayan na laku to makamona nao taruh pulawan na ide tongkonan mimi kandaurena ide isungan pak kalanduan kusama pada motor kure sumangana oh bantang alam mo kami kita dinan sulang asal bila na iya di acara dito nato itu na acara tapi jadi foto masih dulu na susunan acara ya aku pertama masih dulu susunan acara Halo. Iya.
Ada plastik barang. Baik kapangnya. Kenapa? Mama kari. Iya, turun itu baiknya. Soalnya dia mau bagaimana lagi untuk kumpul ini. Soalnya gimana tuh? Soalnya memang kita. Guys, mabuk po guys. Oke guys. Berasok kami sa guys eh. Oke guys. Untuk na tayo bisa. Oke, terima kasih. Ya melo kay ko. Halo guys. Oh, sabak lang napapatuy patun na to do tokonan. Yo, lang napapatuy patun na do. Mikoy man iguwa okay lanan niya ko lang taya. Lang napapatuy patun na do tokonan to dani tanto tapang solana sakto. Lanan ni papatuy dari Susito. Halo. Halo. Hai. Kami mencoba ini ya guys. Oke guys. Gue kasih orang Toraja guys. Mantap. Oke Om Niko. Gimana Karewa? Oke. Saya ko kita na ite bulan pa ada mani bayla ko ba ni o patang ni kantong. Patang ni kantong. Masita pila ka ni Dion na sabi baka ni makian akan duka. Oh, di baka duka ko ni. Susito. Orang po. Halo. Kurang ko ko sa kumuli. Mana sudah? Awas ya, awas. Oke baik. Lari kemai. Silakan. Bisa itu. Iya. Mana Pak? Anak Ya, tak mau bayi. Jadi makan itu bang udah tangan. Oke guys. Lagi dong. Weh, Lagi ya. dapat miras. Masuk ke plastik. Terima kasih.
Susuka. Sulit mo pala iyo. Saan mo nila muna? Ano, Titi Karaja? Di ba kita dulu? Sini bang dulu. Oke. Duduk begini bang, duduk sedikit deh. Nangkring. Nanti dicerikan. Halo. Oke. Oma datang. Halo. Weh, salam 5 liter. Salam 5 liter Om Pin. Oke, salam 5 liter dari Bang Sandala. Halo Pin. Oke. Oke, salam. Halo. Oke, selamat Natal. Selamat Natal. Menyusun tahun baru. Halo, Pak. Yang nama nipo tahu tahu siapa Dodo, Mak Tony kau kamu keluarga deh. Yo, Mak Tony kau video, kamu keluarga. Yo, ke nipo itu dapur siapa Mak Dodo, Mak Tony kau. Ketemu lagi dari Tolonge. Orang Tolonge ini guys. Mudah-mudahan duka tuh kesenian di Lu Tolonge deh, dan baru orangnya ya. Iya. Mana tahu ada yang butuhkan. Iya. Mantap tuh baru Tolonge, mantap. Bagaimana? Bagaimana?
gadis ini atau mami ya. Di sini kita bisa lihat sejarah keturunan. Ya, kali ada nenek kita ada di sini. Kita tinggal baca-baca. Siapa tahu ada nenek-nenek kita muncul dari sini.
kape kami ki. Ini pagi opiok ke. Oke, kopi bangun tidur jam berapa? Kopi tadi bang jam 6. Tadi bangun jam mana? Nah ini baliho. Silsilah keluarga dari Tongko dan Bone sudah berapa kali turunan. Oke, Los Moros, oke. Si Dainan sehat komplit, oke baik sehat. Terima kasih. Sehat semuanya. Macet. Oke. Macet. Ya guys, ya macet sekali di sini guys. Macet sekali keluarga. Salam untuk keluarga Peteng dari Manado ya, oke baik ya. Salam Peteng dari Manado. Halo. Oke, selamat Natal keluarga. Duduk mau kadel. Ada di kelas kedua makan.
Probolinggo. Oh, Marineng. Oke. Oh ini Omanu. Oke, Sineng, Bateng, Payangan. Oke, mantap sekali. TV berkat suaranya bisa melihat tongkok, siarannya bisa melihat tongkonan. Oke baik, terima kasih. Nah, jangan lupa di follow ya Toraja Unik karena kita lagi live di Toraja Unik sama saja dengan Sanak TV, cuman karena tidak bisa lagi live bersamaan jadi kita pakai Toraja Unik. Baik, jangan lupa di follow guys. Halo guys. Ya oke, keluarga dari sini dari Tongkonan Bone. Nah, dari Rembon. Luar biasa guys. Penuh sekali. Halo. Oke, makar kah? Oke. Hai. Oke. Bale na kulis. Alon sa tiro keluar pindahan. Oke, Oma. Oke, makan apa itu, Oma? Makan kue. Makan kue, ya, makan popcorn. Popcorn. Ya, mantap. Oh, ini juga kue. Oke, assalamualaikum. Ambek baju merah. Oke, Iwan Sura. Iwan Sura. Alon na sumalong dolo hindi tayo keluar. Guys. Nah, kita minum-minum dulu guys, sudah haus. Halo. Bagaimana Kareba? Weh, 5 liter banyak di sini guys. Di kolong rumah juga, bro. Halo. Halo guys. Halo guys. Say hello. Oke, say hello dulu. Halo, ini Bato. Halo Batu. Saya Bato. Bagaimana Kareba Batu? Halo. Kabar baik.
ya kita kembali ke sasaran utama karena kita ini ada di atas dan kita akan segera turun ke bawah untuk menyaksikan acara selanjutnya. Oke baik, wah ini pada bos benar. Halo, bagaimana Kareba? Kareba Melo Oh, oke luar biasa Beko lah. Mantap. dari Talonge. Dari Talonge? Yo. Oh, oke dari Talonge Ulus Salu. Ya. Mantap. Ya. Oke. Dari Talonge. Dari Talongnya. Oke. Orang Talonge memang Keluarga kanteng-kanteng. Lembang. Keluarga Lembang. Ya. Oh, Lembang dari Talonge. Sape. Ya. Sape. Ya. Mantap. Oke. Mbak Mini. Oke, Talonge Kak. Iya. Wah, cantik-cantik memang orang Talonge guys. Ya. Luar biasa. Mbak Mini. Aduh, jaringan lagi nih. Pergi-pergi nih. Pergi. Jaringan di sini datang dan pergi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi. Oke, kita jeda dulu ya. Kita istirahat dulu guys. Nanti kita sambung lagi ya. Covid sudah capek ini. Sudah berapa? Sudah 1 jam lebih.